بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala के फضल के कमाए ये दोस्त को कलाम इंसान आए तो कम में दफा फुर्सत का बदस कीमत को दिला गाने निजाम के दुआ में वाह में तुम भी रमज़ान होंगे मतेरी अरमाया सवाब आवे इमाम बरोदी का भी को इससे गुस्सा मैं अफ़ाम नबी मुसल्ला ये रमज़ान होगा कलाम वली इन्नास मसरत पर यकम मोड़ेगा ये लगा ये अरब को फिलिया इससे गुस्सा मैं अफ़ाम दर गुस्सा अफ़ाम इसरा अभी दुआला को फस्का अल्लाह सुब्हानहु व तआला वजूह कलाम हक़ुक़ा मुनाजात दलवा आतुम दुफ़ा मुस्लिम का फ़र्द मसला कलाम शरोफ रबा बरकत रबा मस्लिमीन मौना बदलुई शव्वाल में हरोल शव्वाल होगा अरोल हिदायत मुबारना मुली अहरबा रोदई में दरमाया सवाब अल्लाह सुब्हानहु व तआला इमर बदल शव्वाल में एको बाहुमना बदलुई औरत बेटा हज्जुल मसर हज इहराम पर उद्देगा हज्जुल मसर का शव्वाल में खुशी हज में दिलवन को आने के लिए इन दूसरे का हज इहराम पर उद्देगा शव्वाल में देगा हज इहराम पर उद्देगा उम्रा का हुक्म इहराम करने हम दूसरे का हज और तमाम इसके कुरान में आ रहे इहराम बदले शव्वाल में आदि हज को उम्रा मुबारक हज को उम्रा इहराम बदले मसद को करे ये शव्वाल में को आगमन हरोदा गे दिन आगमन बदल पुरणी हज मस जुल्क़दा माह के इस पर दिन कदे हज्जुल मसर तो करेगा कमेडबा मसर और निके नहीं देते एफो बाबूना बदल पुरी हज्जु मस मेरे की जुल्क़दा माह में उन्हें 30 दोस हज्जु मस बाबूना बदल पुरनी ये महबा इधर दावर है ऊपर तक के अल्लाह का मसले कुतुबा हज मोगे तेरे गरी तफात बावत तो के आरोपा इल्म गिना इल माहिक का एक दूसरे का तफात बावत तो आरोपा जमावा दूसरे हजमात हज मोगे फुर्तन दिए दोस्त साउना बदल पुरनी इल्म नाद ये दो बजे एक बार बयान पर आप रेतक पे करें इल्म नाद रेतक की रमज़ान को फहुदिया रेतक फिर उस दोस्तों को तेरे जो मैं दोस्त है कि हज्जों के फर्क होती है दोस्त एम भी मैं दोस्तों के मैं कैसे दोस्तों रे मैं को मुराद है कि दोस्तों को पूरे अरबल तक ये दोस्तों का पूरे नहीं ये आमद तक मैं के मध्य रे लेंगे ये दोस्तों का पूरे आमद को धर्म या सवाब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ये दोस्तों को पूरे मसल तक इधर लेंगे और ये दोस्तों को पूरे ये दोस्त होगा ये अमल करो इधर पर मालूम में न अब मैं नफ्स इधर वागी इधर आओ में एक मुगा इधर लाओ ये दिया ये कुरान अल्लाह सुब्हानहु व तआला सूरह अल-फज्र में फुरक़ना आयत 11 आयत वही कुरान में वल फज्र व लयालिन आश्र फज्र के वक्त बंदे में वलयालिन आश्र आदि दिहा रे दंदे को इतना
إكمل بيان كر الله فلا ديه ريج مراد ابن كثير رحمه الله مئات تفسير بيان كر فني المراد بها عشر ذي الحجة بتاعنا ديه ريج بس المراد كي أي حج موجة فرتم ديه دوسكم كم ريجل مراد النوم هن مس ديه جواه بيان كر فني هن مس تاع مراد كي أي حج موجة فرتم ديه إما مثلاً حج موجة فرتم ديه ما كروي اسمي استدلال كي أي الله سبحانه وتعالى بس إتشك تانين وتوابوتك وتإتشك عندما هو وهي كربلا في نما إن ده مدة دي إتشك مهم كم أماتوري الإنسان الحياة أي إبراهيم حاصل كرنا تإن فادا لبيعة مغير مهم كم إن ده مدة إما ديها رمضان مي حج وغفرت مديها آية مراد को मुगा बयान कुरान पाती है देह को देने फर्त नदी है दुआ की आवन में नवारा मुहिम मातिवरी दोस्त के कवा ए दोस्तों का है अमल कुरमा ए दोस्तों का मैक को मातिरे का अल्लाह सुब्हानहु व तआला बयान कुरान मिथागा मी तफसीर कुरबा होए अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा सदी हमें में ابن الزبير ادي مجاهد قد بيقولون مي تفسير ميغت قربا مثالا وليالي العشر ديها ديك مراد كي حجو غفرت مديهك ابن عباس رضي الله عنهما كما روايه من عسوي مي ديها دوغ ماكوا بهبت نبي صلى الله عليه وسلم حديث قربي ما العمل في ايام افضل في هذه العشره قال ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء رواه البخاري माने कि हे अमल करूं नियम पर बाकी हे कम बोडवे जंबा एहन दोस्त के नोए ए दोस्त के का हे अमल करूं नियम पर बाकी हे कम बोडवे जंबा ए एवस दोस्त रे नोए ए हजमो गुफरत मदी हदोस صحابي دنبي قالوا ولا الجهاد في سبيل الله دنوني الله موغا جهاد كرم كمغا ويس نهيجي माने कि الله موغا جهاد كرم पुरवेस नि दोस्तोगा पुरवे हे अमरद धर्मया सवाबगतुम बोडवेगे मेतोय ऐदु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पुरवे वलल जिहाद जिहाद पुरवेस माने कि जिहाद करम पुरवेस मी दोस्तोगा हे अमल करम धर्मया सवाब बोडवेगे मे शक्यने जिहाद की वरम मते धर्मया सवाब बोडन कमे ए मेगमाने कि एहन दोस्तोगा पुरवे जिहाद पुरे मी दोस्तोगा पुरवे जिहाद धर्मया सवाब बोडवा एकम सवाब गोतु मत्वेरी अलकम की जिहाद कम गावी हिंदुगा कमे के धर्मया सवाब को मत्वेरी कम बयान कुरमट्टका एकम कुल्लिवे धर्मया सवाब को ए दोस्त के गपुरवे हे अमल अल्लाह मौगा जिहाद कुर्म पुरवेस मत्वेरी कम बोडवेगे वाको बयान कुरवु ए देह को देनी आमल की वर मत्वेरी आमल एम असामे करूंगे आमल तो के मेपर वकिंग हे आमल पुर मोड़ितुरवेगे वा दोस्त के नुवाको बयान करे मा ए सवाल उफदवन अल्लाह मौगा जिहाद कुर्म पुरवेस ए दोस्तों का हे आमल पुर मैबेगे वेहिये अदिस पुरवनी जिहाद कुर्म पुरवेस जिहाद कुर्म के धर्मया सवाब पुरवेस ए दोस्तों के मैकम मोड़ितुरवेगे वे एक माने कि दोस्तों का जिहाद पुर मोड़ितुरवेगे वा आगेनो एक धर्मया सवाब मिंबर कांडावे हे अमल तेरेगा जिहाद में निगंदे एक माने कि एहन दोस्तों का पुरवे जिहाद पर दोस्तों को जिहाद धर्मया सवाब बोडवा पुरिया है अमल एमे सवाब के मत्वेरी के बयान करबा ए इम मत्वेरी धर्मया सवाब करने का अमल जिहाद बिता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिस्ना करबे हालत है नमस ऐ इल्ला रजुल खरज युखातिर बिनफ्सिही व मालिही फलम यरजि बिशै ऐ जिहाद में हालत उतरे एमीहे के मुददाई एमीहे के नफ्स अल्लाह मौके जिहाद कुरम बस एक माने के ना खुद मैदान हाजिर वे एने के मुदा एने को मैदान में हेद को ए एब्स एचे एमुरी नान मीहाय एक माने के एने के नफ्स अल्लाह तका कुर्बान कुरी अदि एने के मुदा ए जिहाद का हेद कुरी जिहाद दिखमल के शहीद हुई ओनी एने के मुदा ए जिहाद का इनको हेद कुरी एफद मीहा पियवे एक माने के एफद मीहा के धर्मया सवाब
boduwege baane ni diheduoge hewamantaka purves enage nafsu enage muda jihad ka maidaneka Allah taka qurban ko fimiha piyawai ehen nuniya ena Allah moga jihad kurma purves hewka boduwege be e jihad ko dharmaya sa purves hewka boduwege be me diheduoge dharmaya sa min dehamutten hagetuga algon menge rashuga algon me gawluwarin gaatuba kidegen bes Allah subhanahu wa ta'ala jihad kurmuge mathe dharmaya sawabu barves sawabu odum libigem ba purushete kommi ajmoge furtama dihaduwa bitanga nabiy sallallahu alaihi wasallam he amanto waake mani huluba debba ek mane ki he komme amale heyo komme amale ebani huluga debba komme heyo amale me dosto ka puris e dosto kamre dharmaya sawab bodu wegenda e wes war bodu fase he argumenna heyo amalu waki kantatteka khasa kurwa paneto ame ekani enemes heyo amale hadis kuram e gitire ga ma puriha bawate heyo amalu wadegenda me dosto kore amaltaka behe gotu idostaka amaltaka beegatun kitu Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala wahi qur'ani idostakuga Allah subhanahu wa ta'ala hanmoga zikr kurmai hajjuga masarte ki khassa ko kalam ke zikr kurwe dostare ehen dostaka breitora adi faalukum bodu gotekka zikr kurmattaka amisakun eki kankoltakun jama ebamin dulunnai ebamin amalum ettanu anettana naqulumunai ebamin talbiyaya katileve qurbanai minunus ete baur shiartakun ila handumakurum faalukure dostare ei dostar ema Allah anqan wadhkurullah wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ajwa ga bayan qura suratul hajj ahaysanat wa qurafun emihum Allah subhanahu wa ta'ala khassalegimba duwastakekka kandeli bayan engigimba duwastakekka Allah esubro zikr kurumatta ema e duwastaki hajj moge hajj duwasar ema e duwastaga mistakun khassakun Allah subhanahu wa ta'ala hanmoga zikrugo ekalaange talbiya kiya islam din mati shiar faal kurumatta ka Allah wani e duwastalla ibn Abbas radiyallahu anhuma vidawani ei mitanga khassagemba engemba dostok muradaki ei hajmoge furtama dihe dosto e dosto ka kore amartaka begoto ben hadis te warudge asave nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis qur'an ma min ayyamin a'zamu 'inda Allah subhanahu wa la ahabba ilayhi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashar evres dostake noe Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga miyevvare waki matwerikam boduwegemba adi hiyamalu kurum miyevvare bodan eilama hadratuga logoitukam boduwegemba dostake noe mi hajjumoge furtana dihe dostiya evvare waki hiyakam boduwegemba ekala hadratuga matwerikam dostware noe den hadis kore fa akthiru fihinna fahe edostawga tibanum gina qurashe min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid edostakuga tahlil kiyumai takbir kiyumai tahmid kiyum gina qurashe tahlil kiyumaki la ilaha illallah kiyum gina ginai la ilaha illallah me kalima kiyum takbir kiyumaki Allahu akbar kiyum tahmid kiyumaki alhamdulillah me fadenki embima la ilaha illallah Allahu akbar alhamdulillah mi tin kalima gina kiyum gina kurambe tin kalima ekkokes adi wakuwaken kiyas ema mi agumar fennan aapako vidwastaw kiye takbir vikrega asmi ibarat tak unnat embima la ilaha illallah kiyumai takbir kiyumai adi alhamdulillah kiyum bihabs gina algon men vidwastaw gina kurwa Nabi sallallahu alaihi wasallam irshad deba me dosto gine me kalimata takrar kura ei algon menna ma bodu taklif onna kamenu aw magan ki ayte kiyuma em ye masakate tere mutas am gine me kalimata takrar kurun ei me dosto go kurwene he amale war pase hai algon men gine par bagate ki he amalu algon menna me algon menna he amale kam beleveni war bodu mi ho kamaka tayyar wegen
මිහ වක්තරක ගොස්සම කමා කම්පෂා තිබන්න මෙහාර හේකම මෙකුරණියේ ඒගොත කුරවේ කන්ත එක මස්ලව එවරම පසේ ගොත කුරවේ කන් හේ අමලුත අලවල් මෙතරේ ගිනමෙ තිබෙන යාමෙද වාෆිලු එම රස්මී කො හේකම කුරම් ෆෂන් මේන හිසාව පෙෂිගෙන්නේ තිබන්න මේ හේකම කුරානේ ඒගොත ෆෂන් මුට්ටා වාගත කි එබ්බේ හේකම නුකරවේ දැන් මිහගේ එක මේන මිසාලක එදදාන මේ සරකාරුගේ ඔෆී එක කියු නම්බර් එක ගන්න දැන් එදා බෑගඩෙන් හර බයින්නේ උනේ ගඩෙන් හර සින්න ජීදා අවම වරකින පාරම කියු නම්බර් නගයින ෆෝන් ආකුලේ ෆෝන් FB එකේ මයිචේ කමෙන්ට් උලිය දෙන්නේ මේ උන්නා බයි ගෲප් තව ආගදක්ක එමෙත අයින්න ජීදි පුරා එක මේක බදලු ගහම ජිකුර අවමන කීද අන්නත් ඒකම අවමන කොරේදා ඒ වගුතු එයි අලගොන්ෙන් හයාතුක වගුතු එයි හේපම් කුරාෂ කියාක ખાસ වගුතෙන් අලගොන්ෙන් බාට්ටාව දෙංගුරි කංකං අලගොන්ෙන් දුනියවි කංකමක් නෝනේ ඒක නුඹෙකුතු හේතු කුර මිස්කින් වරකින පාර බේකාර පොත එම හයාතුක ගින වගුතු හේපම්ක හේත කුරේනි හැම කොම්මේ වගුතෙක් ගැසේ හුස්සවු තෙල්ලි බේම කොම්මේ ගඩිය ගාවස් අවගොන්න ඒ ගඩිය ගා ගුලිගෙන් කුරන් ගොන්න හේපම කුරවේ හේපම කුරඤ්ඤා එනේ ගයින්දගෙන් ජීකුර කියාකන් ඉල්හා බොඩක මෙනු එමෙතා ඉඳගෙන කුරවේ හේකම එගඩීක කුරීම හේවුතුක බේරනෝ දීප එකමක එගඩීක තිබන්නේ තාක නොදවේති මිස්සිත නොදවේති නමාද කුරේ එගඩීක ලැබීම දෙක එගඩී එක්ක මුස්කොල්ලි මේග්මානේ කි ගෝහෙ එගඩීක කුරවේ හේකම වුණා එමෙ එගඩීක කුරවේ හේකම ගේන අයිතා ඉඳේ කුරීම එනේ කියු නම්බර සස් ජෙහෙ එකම ජෙහෙරුක තම කමාකම් කරා සිකුරු කුරාක ගේන එක ඉඳවේ කන්නේ එන බිසි අස්තු මෙහාරස් කියුගා එන්නේ එනොර සේන බිසි කොන් එන්නේ එකෝකේ බිසි ගඩී ගා එන්නේ අල්ලාහ් සිකුරු කොන් එන්නේ හේවමනේ බහෝදේ ඒ බෑගඩිය තොත එක් ගඩිය රේන මිස්කිතෙක් ගනුනේ ගේග තනෙක් ගහම අල්ලාහ් රසම කර සිකුරු කොන් ඉෂීනේ දෙගන්න මේන එකම නුවන් තිබුණ මෙහා මේෂනනි සිකුරු කුරා එවත කනුවන් දුනියවි හාජතක එන ඉෂීනි එකමගේ වගුතු එනේ අල්ලාහ් මවබාය බහේත කුරවේ නිපද කන්දත උසෝ එම වගුතුක බේනු හේවතුක හිෆන් අලගොම දස්කොපියාම් මේ දුවස්වරකි එකම එම්ම එකශීගෙන් වා එම්ම රංගලු දුවස්වර ඉමාම් බුඛාරි රහිමහුල්ලාහ් විදාලෆාවේ ඉබ්නු උමර් රදියල්ලාහු අන්හු රදියල්ලාහු අන්හුමා අබූ හුරයිරා රදියල්ලාහු අන්හු mi bebe kalum mi de be kulum wa bayan qur'an yakhrujani ila as-suq fi ayyam al-ashr hajmu go furtama dihadu hoga mi be kalum ಬಾಜಾರ ನಿಕ್ಮ ವಡಾಗನ್ನವಾ ಬಾಜಾರಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಮ ವಡಾಗೆ ಯುಕಬ್ಬಿರಾನಿ ದೇಬೇಕರು ತಕ್ಬೀರ್ ವಿದಾರುವಾಗ ಎಮಿස්සಕು ಬಾಜಾರ ತೆರೆಗೆ ಮಶ್ಗೂಲ್ ಫಾಮಿತಿ ಬಣಿ ಎಚ್ಚಿ ಗಣವಿಕ್ಕುಮ ಬೇಕಾರ ವಾಹಕ ದಿಕ್ಕು ಅಂಬದ ಕರ್ಕೌ ಯುಕಬ್ಬಿರಾನಿ ವ ಯುಕಬ್ಬಿರು ನಾಸ್ ಬಿ ತಕ್ಬೀರೈಹಿಮಾ ದೆನ್ ತಕ್ಬೀರ್ ವಿದಾರುವಾಗ ಎಬೇಕರು ತಕ್ಬೀರ್ ಅಡೋ ಇವಿಗೆ ಮಿස්සಕು ಬಸ್ ತಕ್ಬೀರ್ ಕಿಯಾವಳೆ ಮಿස්සಕು ಹದಾಕ್ ವದ್ದುನು ಬೇಡು මිතංග දිහ දුවස්සේගේ මොරාදක ආම්මක අරයිමෝග නිගොත හැම එකකුම් ෆෙෂිගෙන් දිහේක එන්නු එග්මානකි මේක ඉතරේක මීනාගේ දොස්තරස් වන්නානේ එග්මානගේ 11 12 13 මේ දොස්තරක සාමක තක්බීරු කී එහෙම තක්බීර බලාගන්නේ අවුල් මෙන්න මේ දොස්තර උතරේ මෙම ආම්මක මුත්ලෝක මේකේ තක්බීර එමේ තක්බීර අවුල් මේ දොස්තරක ගෙනගෙන කියන්නේ हम हम विदालो फावे वकान उमर युकब्बिरु फी कुब्बतिही बिमिना उमर उफान एक दे उफान कुब्बा के माने एक दे उफान के खेली को का इन्नवागे तकबीर विदालो है फयस्मउहु अहलुल मस्जिद दे मिस्कित को अहलुरेन ने तकबीर को आडु इवडा गन्नवे बस मिस्कित मिता मुराद की मोडबले को मस्जिद नमेराय ए मीना गुण मिस फयुकब्बिरु वयुकब्बिर अहलुल अस्वाक हत्ता तर्तज बिना तकबीरन दें मिस्कित अहलुरेन तकबीर विदालवे अदि वशागे बाजार तो मीना बाजार तो बोले एम्मे अमीसको तकबीर की अंपशे वशागो स्मूली मीना एक्को तकबीर गाडो गुगमा अहमदान बोले मीना एक्को तकबीर गाडो गुगमा अहमदान अदि इजमानो का मिजमानो अमी गिने इस्वान यार हमिजन हमेजे नियो एक्का तकबीर की अंपशे अमी क्या आडो गदवान कथा तकबीर गाडो मीना गुगमा अहमदान दे मिसकुन तकबीर किया आवड़े उमर फान एकेफान पेले को गिना तकबीर विदालो बेटेम
iskita hame adubas miskit gahuan takbir kiya no bazar to gahuan nei ed pora amislam takbir kiya poli mina ek takbiru guguma fa wa ei mis ginafar bawutegi me miha ko hadan ko dinima wara faseha hadan ba godima wende mes hadan ko de ni ko letijja mi kibes tan alas em awon mes ko me haro ko mi darustar baabani aw menege mi norma de pure saw kiya ko maulma den mes ko me haro ko am awon me hadan ko dinima awon mes tibe kono seba itura mikamuga samalumuga fursat dilige bade ennuni algum duniya ka ayat ko me da ehed dost pada me tibba ko ke dost nimida he ko mo fursat ngaw me geti gedi alu ngomra eyada purwe Ibn Umar radhiyallahu anhu ma kiba riwayat jombe mina ge dostoruga adi namaz ke fahu gaya ekale paanu ke ni nida dang mati kologas ekale paanu ni istaku majlis toga sekale paan takbiru vidalwa kamak adi magutu gaya bazar toga midan toga takbiru adoru ko vidalwa kam gawardu nas miki ni sunnat ke sawran ge telega medu narofa sunnat islami gomto ga medu ni sunnat ke dirette sunnat amko awmanterega takbir wada give hame keni idu namaz nas nuniyam ni arafat do ve patisma do tashiyum bus ayyam tashiyum bahudus teron do asur namaz hame niskita go fa me namaz go fa to miki takbir ekeni awmantere takbir mi kiyawlo ne nuniya amko me hajju furtuma dihe game takbir ki me awmantere gara non net ek ebisar ka luki e hennes ei hama takbir ge duas karen awman gene gene ko takbir ki awlo रश्तरे के बाजार तंता तकबीर के औरमती यही हम मतियो रेगंबा सुन्नत बोडा दलील को तो बला कि हम नमाज को फहुबा निकिए तकबीर अमर दलील को तो मा वरुगदा आम को हजो फरत में दिए के बाजार तो के औरम में आम बोले हालत तो क्या तकबीर होई एक मच्छे सहाबी बेकर अमर तक वारद नासा नबी असल बसफुल से तो मन फेने दोस्तों के ने तकबीर तहलील तहमीद किया මේ තක්බීරුගේ සියවා තක්බීර් කියා ඔලේ කිහිනෙතෝ අවමෙන් බෙලි බෙලුමුගා එබහුරි අස්සාමේකනු ෆරාප්පුළු වාරදෆාවා තාබී බේකනු ෆරාප්පුළු වාරදෆා බයි තක්බීර් ඉබාරත් නබී අසල්සල් ෆරාප්පුළු මෙදොස්තෝගා කියාන තක්බීරක් වකි ખાસ ඉබාරත් වාරිදුන් ඇසේ නොවේ එකේපම හදිස් පස්කුළු නිපා ගෝදී තක්බීරයි තහ්මීලා තහ්ලීල් අවමෙන් ගෙනගෙන කියු එම්බිමා eki bekalun eki baawattu ge ibarat beelun koraba fa adi tabi bekalun ge tafat ibarat sibu fetto ga wardu ngasal shakene awla kam bodu gote ki awu menna salafu ge parappu wardu fawa takbir ge ibarat to ibu ge alakama golunguri masale kam gai mehenna mes me maqsad hasil wa goda minun ibarat beelun kormati vesei masale loko boda belweni takbir ge ibarat to wa ki khas ibarat ka gotte enu ibarat mudda nuwagotam otuma bure e kamuga tanaswe fasehege waakam boda bele migotum Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira migota kiyuma swaridege asa timfa takbir Allahu kabira mibade Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira mibade sahabi mubarak mubarak fa adi Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد فليمس باردون ياسر فرتم دفار تكبيري الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله تهليل لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد يعني فرتم نوتي دفار التكبير الله أكبر الله أكبر دين تهليل لا إله إلا الله إفار إفوق الله أكبر الله أكبر نكس دفار التكبير ولله الحمد إفراد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد كورين دفار التكبير مدد تهليل يفعل كاس دفار التكبير أنا كلين تحميد يقولون الصحابة بيقولون فرق وارد أدي وارد فاوي فرتمان تنفار تكبير كيا فدين تهليل إفار كيا فدين دفار التكبير كيا فدين إفار تحميد كيوس أي الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد فرتو تنفار التكبير دين تهليل لا إله إلا الله دين دفار التكبير دين أنكاس تحميد إفار مي صحابي بيكرنا تاي بيكرنا فرابلو أغمنا بار دفاوا تكبير کے صيغات
أرغم من عندما بيان بدواء كان جديه النبي صلى الله عليه وسلم هي عمل ورق قرب بار على الله أرغم من هي عمل الليست إنه كيه نبيتا كتم جن رواه دكيه هي عمل كي ورق بأورج إما هي عمل أرغم من بين عمل الدفاع كلنا نماذ كرو شكل إما هي عمل جن سجدة كرو هي سورة كمية عن بستير عمله النبي صلى الله عليه وسلم حديث كربي عليك بكثرة السجود تباغ ما تقولت جنا سجدة كرو جنا سجدة كرو ما جنا نماذ كرو سنة نماذ جنا كرو فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطية هني تبا سجدة جهكم قالوا إيه سجدة كسوكن تباغ درجة نوفل لوانه أدي تباغ فاهمة فهم جنودان كم سجدة كي سجدة كسوكن تباغ درجة نوفل لوانه سجدة تباغ سجدة جهكم قالوا إيه سجدة كن تباغ درجة نوفل جنودان الله قدر أدي سجدة كن تباغ فاهمة فهم جنودان سجدة تباغ نجاه होते එම්මෙජ්ජක මානේ කී ගිනගෙන අරම සජිද කරම් මේ ඒ වකි මිම්බරේ කඩලේ පාවා චේරු නමාද ෆර්දු නමාද අවුමඩ කඩලේ පාවනේ රවාතිබ් සුන්නෙ කඩලේ පාව වේගී තුරු නෆ්ලු ගතුගා සුන්නතු ගතුගා අම අවුමඩ බේනු වරක එබ නමාද කුරවේ නමාද කුරු මකුරු වේපාවා බණිතෝගා පියවා කොම්ම ගඩේ ගාව සුන්න නමාද කුරේ එවගොතෝ ගාව සාම්මුක වුදු කොෆියා වුදු කුසුන්නේ කුරවේ මිස්කිදරා ඉෂින්නේ මිස්කිද සුන්නේ කුරේ එන්නුනියා එනු වගතෝ ගාවමනම බේනු වරක සුන්න නමාද කුරුන් ගින කුරුන් ඔති ආවමන වාර්ග සුන්නත් අදි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම රියුග ඛියාමත් දෝ සවරගේග උමංගේ දේ මීහාග සකලේ ෆාක් ඉර්ෂාද් දෙවා පොණි ගිනගෙන සජිද කුරු ගිනගෙන සජිද කුරු මාන ගිනගෙන නමාද දෙමොති රෝදේ මුගවා रोदक मसला ए दोस्त की रोदे खास दोस्त के नो एन रोदे की सेवमल तेरे की मैंने कमे अदि अगुमन रिवायत के वहे वारुद व्यास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए दोस्तों का रोदे इप्पे कमबस ए दिह दो नो एको कुमशी के नो दो का रोदे इप्पे को वारुद व्यास है एक एकानो का आंबी कमनु की तेरे बेकबल परापर वारुद व्यास है भारत कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम يصوم 9 ذي الحجة نبي صلى الله عليه وسلم حج موقع فرطة ونوضو رود هيكوي ويوم عاشوراء هذه عاشوراء دوها دي محرم موقع ديه وندوس و3 أيام من كل شهر هذه كم هندو هيكون تين دوه رود هيكوي يعني حديث كموتي مي حج موقع فرطة ونوضو رود هيكوي هذه عاشوراء دو رود هيكوي هذه كم هندو موقع तीन दुआ एक एका रोद हिप्पा बाय बसुर तोगा बाय रिवायत तोगा असवे ए रोद हिप्पा कमस ये हदीस इल्म उसूल बला पिया नुमी नफी पुरे इस्बात का रिवायत इसकन देवेने एक माने की कमे नुकुरपे रिवावा बसपुल पुरे कमे पुरे प्रिय विदाला बसपुल इसकन देवेने ए इसकन दे सब की वक्त में नुकुरपा कम विदाला बेफुला करे අපද එක දෙයක් පාන අරයෝග අපදකම කුරවේ यार මීනකම නුකුරපේ විදාල වෙවේනි අම අපද එක දෙයක් පාන අරයෝග කුරගෙන්ට එයි එමිහෙකු එක එක අරයෝග නුහුන කඩේ සිංගා දාන්න එගඩේ පුරාම සොයදාන්න එම්ම එයි ආම්මකෝ එංගේනේ චෙලෝ එක එක පාන හයප්පුලක මීනකම මීනා ආකම නුකුරපේ එහෙම විදාල කොබ්බ හැම මීනා අමල මේන දුහෙක කුරපියේ විදාලෝ ජාවමන ඉස්කන් දෙවේනි කුරපිකෝ විදාලෝ බේපුලකු එහෙගේ විදාලවාණි බේපුල එකක් පෙනිවඩ නුකුර විදාලෝ බේපුලක විදාලෝ බේපුල එක ඉගවඩයන් පණතීම කහරක එක බේපුල ඉගවඩ නුගන්නෝ ගටේක සෙකම හිඟා හොයදා මේ මහදීස් ඉල්මු උසූල බලාපියම් ඉස්කන් දෙවේනි नफी के रिवायत पर इस्बात के रिवायत कमे नुकुरबे ओन्न बसफुलवरे कमे कुरबिकम कोई बसफुल इस्कन देवेनी ए नफी कुरा बेफुलायक आपदकु एकैपान अरियुगा सौ इसगली मुलाज़म मा कुरमा कियई मुस्तहिल कमे ए नमस मीन कमे कुरबिये विदाला बेफुलका एकमे कुरबितम फेलिवडागे इंगिवडागे ए विदालवन एमिमा ए देहकोते एकमके जायज कमे अदे देहकोते नी एकले एकपान हुरिया आहारेगा කොම්මේ ආරෙක්ග හජ්ජුම ෆර්තවදී රෝදේ වුන්නේ නෝක යායින කුරබිනම එක ගොලිගෙන් වෙද්දාන එනවස් විදින් මේ හදීසින් බදේ පොද්දේ රෝදේ කුමකි
algomenna kore vidane kamane kan ama me dostoge hewmal to terega e jumla gotekka hewmal roda bawade adi ek itorum hadis masuluga wargo ngasawe hadis masuluga wargo ngasa netas amukon hewmal kurum mabegem wati ha me dostoga rodeki sama materiegem wa amale al-imam an-nawawi rahimahullah vidarwani me dostoga roda abegatu annahu mustahabbun istihbaban shadidan e dostoga rodeibu warak gadiyam mustahab wagebe warak gadiyam mustahab wagebe an-nawawi rahimahullah vidalam embima hamemme heyamartoge wahakage tirege rajab al-hanbali rahimahullah vidalwani man fa'ala fil 'ashr fi fard fa huwa afdal mimma fa'ala fi 'ashr ghayrihi min fard mimaheka farden ada kuru mimma furtma diheka ada kura fardoge dharmaya sawab boduwane ehem dos ehem masserege diheka ada kura fardo mure fardu namazuge sawabus boduwane ehem masserege kure fardu namazuge sawab فقط تضاعف الصلوات المكتوبة إما إنك ما تشكريفا وفرض كريفا نماذج بدرما ثواب غنا كربه على صلوات 10 رمضان ما هو فهو ديها كربه نماذ كربس رمضان ما هو فهو ديها كربه فرض نماذ كربس حج ما هو فرض مديها كربه فرض نماذ درما ثواب إتور وجبان وما فعل فيه من نفل أفضل مما فعل في غيره من نفل أدنى ما إدوس سرغا رمي حجمه فرط وديه كبره سنة نماذج ثوابس مستر كبره سنة نماذج ثواب كبره درما يا ثواب كبره إثور وجبان एमएस स्वरमत पिता के बयान को रमजान माह में दोस्तों पूरे नमाज पूरे विस हज्जो फुर्त दिए पूरे नमाज को सवाब इतुर वगैरह दान कम यही आगुन पूरे दिन नहीं पड़े ये दोस्तों को मैक कमाए मत ही तो हमें आगुन में नाइगे आरफात दो गरोदे क्योंकि सुन्नते ये दो तरह की मैंने दो है नोट दो गरोदे आरफात दो गरोदे के सवाब बेगुदु حديث بيان فان يحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده رواه مسلم كمان كذلك فان الله حضرت أميد قربا में फाइटु यहराई अन्नम में गहर को फाफत फुस्सो अनकम ए फाइटु यहर को दिफाफत अदि अन्नम में यहर को दिफाफत ए मिद्दक के नितिंस्ते के फस्तु के फाफ में किया क्या बोलो आके तो बयान करो एम में तो के रोद इंगार को दिफाफ है हम गयामस को दिफाफ गिनवान बोलो फाफ है पर इंसान पूरे ए को दिफाफ है कि ए एमएसपी को सलाम बाय चलो को दिफाफ तो को सलाम पर नबी के करो आगो में एमएसपी के नबी के रसूल के करो एम में को दिफाफ तो इंगार में को दिफाफ एक को में बकुसवा फाइट दिया हराय अन्नम में गहर माने कि देहर में को दिफाफ सुभान अल्लाह सही रिवायत सही मुस्लिम मैं देह बदन इज्जत रिया हूं अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम एदिवोडी गल्लवनी एग्गत कोई अणगत कोमे सावमन्न कर्मय स्वाब दिवान को इंसान एनक बोहर को देमी कमे केना नुवदे हुन्ना कोम्मेस गत इंसान पाह हुसैन पुरुषदे देवु अल्लाह के एदिवोडी गत एकरा दो बोडी गल्लवनी किहा मतिवरी पुरुषद तो कीरत माली गत मिगत पुरुषदे गाव में इंसान का तुम सोदा उन्ना इंसान को पुरुषदे दे आहार में पाप खुद पाप अल्लाह गुस्सा दे अरफात दो रोजा सब ये रोजा ही सुनने बनी हज नुदा में होना हज वरेन्ना ये तो रोजा ही सुनने लोग ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात दो गाउन नबी रोजे करनो इब्न हजर रहिमहुल्लाह दावनी में दोस्त लाउन के सबकी अन सबब फी इम्तियाज 10 ذي الحجة لمكان اجتماع امهات العباده فيه मिदवस्त खासों के सौबकी आलोकम के मैं आलोकंत मिदवस्त पुगा जमावाती एक तेरेगा नमाज रोद बेल सदगा करे हज्जु के तेरेगा तवाफ कुरमा साय कुरमा जमरा हिलो कुंदे ए फोगा देवण दो जमरा हिले से बोगा मिंगुस बैवरो कंतत्त के मिदवस्त को जमा करो ए दोस्तरे के मिहुरी आयो को जमा नवा ए दोस्तरे के मिहुरी आयो को जमा नवाने एम बेगन ए दोस्तन एहन दोस्त को बरे मैं बेगन विदावन वला यती दालिक फी गैरी मिनु दोस्त के का मी अलकंतन ए दोस्तरे के जमा नवे हज की हुरिया दोस्तरे कोले कमेनो हज पुरा दोस्तन का दोननी जमरा हिलो कुमा बिनागा तिम्मा विकल कम की हज तेरे गोंडकम एम बीमा
මේ අලුකම්ගේ මෑගොන් අසාසි හුරිහා කමෙක් ඒ දොස්සරෙක් ජමාවා දොස්සරෙකේ අජ්මෝ කරතවදී නෙම්බෙගෙන ඒ දොස්සකවර මෑල්ලගෙන් දී ඒ බාවුව මේ දොස්සක බේර හෙගොත වයිකම බජේ ඔබ දිස්තර හොෙම්මේ හේවකමකේ අලුගොන් මෙන්ගේ හයාත අමෙද විස්නාලා හයාතුගේ ಬಾಕಿ දොස්සක් හේගොතක හෙදු කරමට්ට අලුගොන් වා ඉඛලාස් තෙරි තවබා ඒ තවබායෙන් මෙගශිකම පුරුෂදෙක් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා මෙදෙවනි අජ්මෝ කරතවදී දොස්ස මිහා හයාන් ඉස්ලාම එකලං දෙවා පරණුගේ පුරුෂතුගේ බේරු කොක්ගේ මිහා පාපත ෆල් එනාගේ යවමරතෝ ෆෙක් ඉතුරු කරමට්ටක නිවේ පුරුෂදෙන්නේ කුර්ආන අල්ලාහ් අංගාපන වල්ලදීන ජාහදු ෆීනා ලනදියනහුම් සුබුලනා තිමගිලා මොමග ජිහාද් කුරාමියක මේනගේ නෆ්සා කුල්මත් දාගෙන් ඒ නෆ්සු බෑකන් තත්ත දුරුකම් හේකන් තත්ත ගහාන වාගේ ඒ ඉලාහ මොම තවබා ජිකර කුර්ආන කියව නමාදුකම් හේකොතුක හිෆාට්ටා ෆිරියක තිමගිලා එමෙ තිමගිලා සීදාල් මග දක්වා හොෂි මේ ඉඛලාස් තේ නියතුක මේහා කුල්මත් දාගේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ මම එනේ දක්වා එමෙ ෆහම අවුල් ෆාහ කොල්ලානි සොදගයක් කුරුම කීවෙස්ස මලගොමන කුරයිදාන කමෙක් ખાસක ෆෑසා ගහුලවරි එන් දොස්තක වර බොඩ සොදගයක් කුරුම් ඉස්කල් දිනුම් එනිහ මෙලිවෙ මෙම්බර එන් දොස්ත උපරේ සොදගාත මේ දොස්ත උපරේ සොදගයක් කුරින් දෙන්නේ පදෙන් ධර්මය ස්වාභෝ ඉතුරු වෙගෙන්දා මේක ඉතරේ ගලව ඉස්තිරහොම් අලගොමෙන් අමිල නෆ්ස විස්නාලා රුක හේකන්ත තරේ අලගොමෙන්ගේ ආයිලා අලගොමෙන් අබින්න ඕගා තෙරුමා දරින්න ඕගා තෙරුමා එමිහුන්න කංකං පසයක තිරුමා අලගොම මෙම්බර් ෆෑන් එක්සන් තිරුම් එමිහුන්න ඕගා තිරුම් එම්ම හේකම් ගෙතරේ කිමිනේ කංකයි අදිය මෙහෙම අලගොමෙන් ගාන්ති මාකම බුළුම් දෙමෙහෙට්ටුමා බුළුමේ කෙඩිපාවනයි බුළුමෙන් අලු මොකරා යාද කුරුමා රහමත් තෙරින්නා මුස්ලිමෙන් අහුන්නා උක්තුන්නා මුස්ලිම්ස් බෑවර අලගොමෙන් දුනියෙන් ආයාද කොම්මෙ දෝ එත බෑවර බෑකම් මුආමලාත් කරවද දාතු ෆෙෂිකෙන් දොර මෙම්බර් ෆෑන් අම්බින් daring yatima gemihum rattehum rahmat terim bas miguriya paratak ihsan terim yokor maki yok muamala kur maki emme yokon tam kori gaw danne pade argumenna by far hiwani ei ha bodu ka menune eha bodu ka menune astu heyokon ege miha heyokon ge mingar visne miha argumen ge bappe argumen ge mayaku geega inda e mamiha anota bapa miha fentette de bunima ena nubunana ehe bujjega tuge benteri ingosle heki නුබුණානේ ඒනේ එකමක සවාපේ ගේනම එකමක මුහිම්මකේ ගේනම ඒන ඒ ඉංගොස්තෙන් බේරුවා කවුමන පුරේ එන්නේ කර ඉංගොස්තෙන් ඒ ෆුර්සතෙන් ගේනේ ඉසලක මම්මේ කුණත බප්පේ ගේන ගාදුව කෙදින කර ලිව්වා වරජියා ඒ අල්ලාහ් රහමතුන් ඒන උම්මීදු කඩා නුරුමුග ඉතුරු හිබ්වරගේ තිමායක එමියක ඛිද්මත් කර මම්මගේ ග වරජියා බප්පගේ ග වරජියා එවති ඒනක නසීබ ඒන අතුබ හිබා ඒන මාවිස්වාක රුජේ අල්ලාහ්ගේ රහමෙන් ආමුසලක මාවිස් මෙන්නගේ ඒකේ ඉතුරු ඒ මෙම්බර්යන් විතරේ මියෝ කේන හයාතුක ඒනක වරජියා ස්වර වොල්මට්ටක හොලේ සොර දොර එහෙරි ඒන කුරුමති සාෆ් කොෆනේ දොර ඒනේ ස්වර වදවේ එහම බයි සනපුරේ වේකණු මෙම්බර්යන් නියාවිත හොගා කීරිත පුරබ්බාපා ඒ කීරිත පුරම සෞභාවේ හොත සුවාල පුරේන විදාල් වනි කිමම් මේ රොණී කී කොම්මේ මෙම්බර්යන් දුනියේක නැති එමිහුන්න වකවාන් ජීගෙන් නෝනේ නෝනේ සෞභකී ස්වරූපන මට්ටක තිබන්නමගේ ගේග වෙදිපාවා අද්දේ දොර ඒ විතරෙන් දොර වේද බන්දුවගෙන් දී අමගෑමස් මය බෆේ වෙදිම කුරාන නෙම්මියක ඒ දොරක ස්වරූපෙන් වදේ එමිය ගොනියාවදියා මේ දොරේ බන්දුයි එහෙන් කොට කොේනේ මතේ දාන එන්නම ඒ දොරේ බන්දුයි එන්න පස්සේ දොරේ මේකම ෆොර්සතන් ආවම අතුවායි කාමනේ ආවම කෑරේ ගානි කිතම් කුඩ ඛිදමතෙන් ඉමාමිහායන් බප්පේ කුරියස් එයි අල්ගොන්ෙන් කුර්ආන් කියව බර සාගොමෙන් හිතුම් අල්ගොන්ෙන් මිකුරා හේකන්ත කරමා මතේ සාවරි මේ කංකයි එහෙම එයි අල්ගොන්ෙන් හේකම ෆොර්සත බේරුම් ඉපන්ජියන කොට එහෙම එහෙන් දොස්තක බර බොඩ අදි ખાસක මිකාල බොඩක හේකන්තෙන් ආවම බජේ සමාල කොන්දේ ખાસක මම්තාන සාතරමන් හේකම් හිතුම් එමන ඛිදමත් කරුම් එයි ඒවර වකින් බොඩ හේකම ආවම නෝයි පුරවේන ආවම අමලි නාදාරුග අද ඒවර බොඩ වකින් අලුම් ඉහ්සාන් තෙරවාන්ජේ එම් බය වල්ගොන්ගේ හයාත නුතිවෙ හේකම ගානක්කාර හම නුබෑකම් දෙස්සා බොඩගෙන් බේ දොස්තව ආවම පුරාකම් වෙච්චියා එකම සමාලවන්ජේ නුබෑකම් දෙතම සරක්කා තෙරවාන්ජේ නෙයි මෑ දොස්තරෙක්ග නුබෑ අමලත කුර්ම කීවේ සිපසාලේ ගාවම කොගේ මානකමනු Allah subhanahu wa ta'ala almen emmennaki mi dostoge dharmaya sawab hegutuga hodwa mase pura baitum gala bashe kamuge khalas terikama he kagon number kurbash hada subhanaka allah bihamdik shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk jazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh